بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Мээримдүү Аллахтын ысмы менен. Милдеттүү орозо эсептелген күндөрдү гана кармалат. Оорулуу же сапардагылар башка күндөрү кармап берет. Орозодо ооруганы же каарылыгы себептүү чыдай албагандарга күн эсебине бир жакырды тойгозуу жарыйма. Ким ашыгыраак адамды тойгузса өзүнө жакшы. Бирок орозо кармоо жарыйма төлөөдөн жакшы эгер билсеңер.